page 450 et 451 ka Tafsir al Quran de Surah 37. falamma salamatuma de be fottuno be faamondiri o talla o hippiri mo lil yabini tinde den fi tawi yurmene den wana daynahu men noddi mo ans kon ya Ibrahim qad saddaqta ruya gomdi agongini koy dongol accutumo inna menen kadhalika kunina jizime yobirta al muhsinina mo yimbe ben inna hada anduno dun do lawal bala'ul mubin kon dun jarrabu ye feñu do wa fadayna min sottilima bidibihin kirsi azimin mawnude duwon sakari jandi wa tarakna men akiyala e do makko fil akhirina sakiti ben salamun jamiki sewoni ala Ibrahim kadhalika kunina jizime yobirta al muhsinin mo yimbe ben innahu no Ibrahim min ibadina ko jiyaado jiyabe me almu'minina gomdimbe wa basharnahu me weltinirimo bi ishaq nabiyan me wadi on annabajo min aswalin jiyaado e mojjube wa barakna me wadi barkala e do makko kanko Ibrahim wala ishaq e do ishaq mo makko min dhurriyyati ma e morde dhurriyaji mabbe din kambe dido no jeya e jurriyaji mabbe din mu'sinun mo'indo wa zalimun e toñudo li nafsi hore mum bin fenyini toñade wala gadu mananna gomdi men mojjike ala Musa wa Harun wana jena ma men danni be wagaw ma yimbe mabbe ben min al karbil azimi modde tampere mawnunde wana sarnahum men wallebe fakanu belatimul ghalibina kambe fulube fir'auna wa atainahuma me okibe kambe didal kitaba deftere ne al mustabina banginde kala koni wa atainahuma men fewnibe as-siratal mustaqima ila al fewngol wa tarakna me ci alahima ido mabbe fil akhirina e der sakitibe salamu jammi kisi wono ala Musa wa Harun inna men kadhalika kono ni najzima yubirtal muslimina moƴƴimɓe kolle innahuma andu ɓe ɗiɗo min ibadina ko ɓe jiyaɓe amen almu'minina gomɗimɓe wa inna Ilyas lamin almursalin ko jeyaɗo ene laaɓe ede qala tuma ndewa ma kanno le kam yimɓe makko ɓen ala tatta'una en hulata Allah atad'una e on reway ba'alan ndi ngaari e wiyettendi ba'al wa tadharuna accu ahsanal khaliqina o Allah moƴƴo tagowo Allah rabbakum ko Allah on jeydon wa rabba abaikum jey babirabe mon Allah awalin aditibe waylite fakadabu be fenni mo fewbe jabal fa inam kambe lam hudaruna ko be tawabe nder lette den illa ibadallahi sona jiyabe Allah al-mukhlasina labbinabe be wa tarakna me acci ala edo makko fil akhirin nder sakkitibe salamun de jambe kisiye woni ala Ilyasin edo Ilyasin inna menen kadhalika kon najizime yubital muslimina mo imbe golle be inna kanko Ilyas min ibadina almu'minin ko jeyaado e jeyaɓe amen gomɗimɓe wa inna Lutan laminal mursalin ko jeyaado e nelaɓe idh najjaynahu tumande men dandunomo wa ahlahu e ɓeygure makko ne cumayina ɓe dendangal illa jusan sona ɓeygu makko yummira on fil ghabirin on ko jeyaado e halkaɓe tumma dammarna refti men halki al akharina hedditiɓɓen kadi wa innakum onon latamurruna hiɗon feƴƴirde goye alayhim e ɓe e dow ɓe musbihina ka pimbi wa billayli kikiɗe on sali tun gomɗinde apala tagelo na yo haqqilta wa inna yunsala min al-mursalin ko jeyaɗo ene laaɓe ida bagatumande o waɗuno urɓa on ilal fulki faade kalana al-mashhun ida abagatumande o doguno ilal fulki o yehi kalana al-mashhuni humbuka heewuka fu no selli fasahama o waɗi urɓa fakana lati min al-mudhadina jeyaɗo e luppuɓe ko ɗum woni lego e perduɓe faltakamahu al-hutu lingil ngil moɗimo wawatay kanko mulimon ko felitiɗo falawla annahu sawnana ko tay kon kanko kana walati min almusabbihin ko jeyaɗo e subbuhinotoɓe la labisa wallahi o ñiɓayno on heɓayno fi batani kande reedu maggel ila yawmi yubathun ha ñalande ummital fanabadnahu min ferimo bil araika bowal sabu ko subbuhino kon wawatay kanko sagimum ko musaɗo wambatana min fulini alay ɗo makko shajarta leggal mi yaqutin immorde yaqtin ko leggal marngal ɗowdi ko raɓɓiɗi konno gissa mum no ɗuuɗi wa arsalnahu min nilitimo ila 100,000 faade guluje temedere yimɓe o yaziduna marano ɓeydi tode faamano ɓe gomɗini famattanahum min dakmiti ɓe ilahin ha ila jam fastaftim landiɓe e non joni ali rabbikal banatu e ko joomi ma wodanta ɓiɓɓe rewɓe ɓen wala humul banuna wodana ɓe kamɓe ɓiɓɓe worɓe ɓen e ono am khalaqnal malaikata ka men tagi malaika ɓe nasan men waɗi ɓe rewɓe tawde maɓɓe wahum kamɓe shahiduna ko ɓe seedi ɓe ɗum ala faami namno kamɓe min ifke min morde penale maɓɓe de la yaquluna wallahi ɓe wolay to woni wala dallawi gol ala no mari ɓiɗɗo way namno kamɓe la kadibuna ɓe fenay woni